Naim Hoka Tunku Helmi Lon Punikah adik Lom Nurjanah binti Hanafiah Kedrone dengan jelami 10 manyamuh tunai. Lon terimang nikah Nurjanah binti Hanafiah ku ulun dengan jelame ji 10 manyamuh tunai. Gandu kali itu. Sah. Alhamdulillah. Doa apa? Ya teman-teman, inilah calon lintu kita hari ini yang kita antar ke KUA di Matangkuli. Lintu ini akan diantar oleh para tim hori-horinya hari ini. Ada Abu Riki, Abu Yasin, Toke Ari, Abu Gampul dan David. Orang Malaysia. Mempelai udah siap secara fisik. Siap ah. Black Mamba segera disiapin ya. Siap. Biar jangan Yang penting gas ya kan. jangan sampai gagal mining nanti ya. Siap. Kalau nggak tahu caranya ini Om Kiki yang ajarin, ini udah fasih banget dalam hal itu. Benar binti. Lon terimang nikah Nurjanah binti Hanafiah ku ulun dengan jelame ji 10 manyamuh tunai. Sah. Sah. Oh, dia nggak bisa cari. Gimana ni sip dol? Ketan merah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Saudara Akis Nur Sabana bin Wahid, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Desi Rahmawati bin فلله ما للعين من مسهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز Aim Hoka Tunku Helmi Lon Punikah adik Lom Nurjana binti Hanafiah kedrone dengan jelami Sipluh Manyamuh tunai. Lon Rimong nikah Nurjannah binti Hanafiah ku ulun dengan jelame ji 10 manyamuh tunai. Gandu kali itu. Sah. Alhamdulillah. Doa Pak. Doa. أيا نازها عني ومسكنه الحاشا أجيب من ملك اللان نواهي نداؤه أجيب من تولاه حوافيك وامضي فيه أجيب من تولاه حوافيك وامضي فيه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. فؤادي ما يحوى
بان فاقص عن بناؤه فلله بان فاقص عن بناؤه هو النور 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 يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه فلله ما للعين من مسهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازها عني ومسكنه الحاشا أجيب من ملا كلا نواهي نداؤه أجيب من تولاه الحوافيك وامضي فيه أجيب من تولاه الحوافيك وامضي فيه Oke, Bu Helmi, semoga sakinah, mawaddah dan warahmah. Semoga kedepannya lebih baik, bahagia dan punya momonga. Kembar ya kalau boleh. Oke, siap. Buat Helmi, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan nggak tahulah mau bilang apa, hari kebahagiaan dia kan. Dan semoga apa yang diinginkan tercapai. Udah, itu aja. Abang ganti. Ya, untuk Helmi, doa dari saya semoga berkah dunia akhirat, karena keberkahan itu penting. Dengan berkah itu bisa bahagia, bisa aman, dosa, dan semoga bisa banyak hubungan. Hari ini tepat pada hari Senin tanggal 20 ya kawan ya.
kami akan melepas kawan kami untuk meminang seorang gadis idamannya di desa apa? Senebok Ri. Alurime. Jadi kami merasa senang hari ini dan juga merasa sedih karena teman kami akan menikah dengan wanita pujaan hatinya. Semoga Helmi selalu bahagia, langgeng dan mempunyai omongan yang banyak. Okey. Semoga samawa. Lagi yang kakak urung nikah kan. Sakinah mawaddah warahmah. Halo Helmi, jadi dari saya selamat menempuh hidup baru ya kawan. Ingat ibadah. Semoga berbahagia dan langgeng dunia akhirat. Okey.